Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Yes, sayereka twongere tubaramutsa amahoro y'Imana tubaye n'ikaze inshuti n'abakozi b'ibiganiro tubashikirizwa abica kuri Tarsis Hope Ministries TV. Mu kiganiro cyo kuri uno munsi mugiye gushikirizwa umuziki w'ikibiriraho abantu b'Imana, umuziki aho naza kuba ndi kumwe siza kuba ndi cyonyine, naza kuba ndi kumwe umwigeme mwiza cyane wanashima yitwa nde hajya indutira byose parfait. Amahoro neza, umeze neza, ndashima. Uriteguye guhaba ariko aradukurikirana show cyane gose. Nuko mwamwumvise ni Parfait, turi kumwe mu ngabo y'Imana witwa hajya bamwitande cyane izina rimwe ryonyine bamwita hajya bakwita bamwita Manase. Irene ni muri imbaza muraje kurenda kuri Facebook prote turakingiwe kuri mikro ya mbere, mikro ya kabiri muri kumwe na Parfait. Mwavyumvise nuko tuye kuba umuziki w'ikibiriraho muri kino kiganiro kora partage gisangiza n'abandi nuko reka dutangure twinjira neza tugiye kwashiriza indirimbo zitandukanye, indirimbo z'abarinzi bano iwacu mu gihugu cyiza cy'u Burundi, abarinzi mu bihugu bitandukanye nka Tanzania, Rwanda, Kenya, Uganda n'ahandi. Reka twinjira neza muri kino kiganiro n'indirimbo Igihe, indirimbo yaririmbwe n'umurinzi w'Umurundi yitwa Stinovoko. Nuko yinjiye tamba uyu munsi utandukanye n'umwe bahirya yejo n'iwacu ubundi wa munsi wari urwaye, uyu munsi ukaba wakize. Shima Imana wewe, imibaraka nyine ikaguma yiyongera. Parfait. Uyu munsi utandukanye n'uwajyana tandukanye n'indi misi yose cyangwa wejo bundi oya ni ke special kuri no munsi Parfait wobwira bari baradukurikirana ubona uti na munsi nawe uratandukanye n'iyindi di icyo ndababwira ni badukurikirane bumve akaryoshe kare hano. Sawa, akaryoshe kare ni Parfait ababwiye muri no ndirimbo nziza cyane turirimba n'umuririmbyi witwa Stinovoko, n'umuririmbyi w'Umurundi ariko arakora neza cyane, hamaze gukora ibitaramo bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi ariko yitegura n'urugendo rwo kujabuka hanze yo guca bari mu gihugu ikihe mu misazo bitubwiye nigihe Negerane natwe kandi muri kano karirimbo n'abahuri n'utwenge n'utambe kuko n'igihe cawe. Parfait. Usiko hari abantu baba mugeni bashobora gutwenga bamaze kwabona oya nabo ndabona bakama bijiriwe kubera igihe ariko no muri ndavuga tuje igihe ndimo vraiment n'igihe cyo gutwenga atukabona ntwenga ukabona ntamba ukabona Parfait hakuno atwenga amenye 32 nitambira n'igihe lemaniki atakama nikisema sema haya na mwisho lemaniki atakama nikisema sema haya na mwisho umureke yitwengere n'igihe bakure gutwenga n'igihe. Parfait, twenga turaba igituma Parfait twenga
kubera ari igihe cyo gutwenga. Shuka manuka. Twagiye tucabuka hakurya y'amazi tuhabona undi muri ndavuga ati panguza amachozi. Yo panguza amachozi mu Kirundi bibavuze gute? hanagura amarira. Hanagura amarira. Panguza macho ili uone mbele. Panguza macho ili uone mbele. Utacheka tena utotwanga kandi. Panguza macho. Panguza macho. Hanagura yo marira. Panguza macho ili uone mbele. Hanyuma wirabire kure. Panguza macho ili uone mbele. Baja nyene wasangiye nabo utwengana nabo no kugenda ukagendana nabo ugasangira nabo ugatwengana nabo iko mbonye bakagukorera akantu sha. Twinjira mu gihugu cya Tanzania neza na neza aho tuza kwasoma umurinzi bamwita Anisati Butati avuga ngo nayiona nema ngo ndabona ubuntu buce gushira hejuru perfect. Sawa. Umurinzi mumva gute wewe? Umurinzi ararenze. Bamwita Anisati Butati wewe. Akakirimo tugatura abatanzania mwese muri gihugu cy'u Burundi bari mu bihugu bitandukanye. Abari muri Amerika, mu Bubiligi, Cameroon, muri Australia, mu Rwanda, Kenya. Hati wavuze ko? Oya. Nitwibagira bene bacu badukurikira bari mu gihugu kibanye cy'u Rwanda. Uyu mwaka we umwaka w'umugisha kuri wowe uri kurakurikirana ibiganiro bica kuri Transisop Ministries TV. Banza mukumvirize rero tuwe tugatamba. Mbona? Uyu mwaka w'umugisha kuri wowe uri kuradukurikirana kuri Transisop Ministries TV. Imetosha. Yo. Ubushobozi bwawe ntibwahindutse. Kano karimbo ndakabatuye kararyoshe cyane. Tuko bantu batatu gatuye. Uwa mbere ndakifuza isheri wanje, mama, papa, uncle, tonto. Turarengeje. Hajya sheri wewe bamwita Kubwimana Emmanuel. Ari ubisa Kubwimana Emmanuel yabaye perfect niwe mwigeme wa mbere ashobora kuvuga kuri zino mikro
umusheri wiwe abandi ashobora ngana urangira baba bisaba rengo umwe ati none no vuga ndi ko ari bane tumukete cyane parfait atayiki umusheri wiwe eka nabahura ashaka kutwandikira ugatasha batatu bane batanu gutya Yo, fesha. Sasa mzee mikoni kile chawe. Bigire. Wakitse. Umuvugiti wacu ni Yesu ni watuvugira nawo wote bavuga cyabindi na cyabindi bakuvuga nawe urabizi ariko ntugire bwo kumuvugiti wawe ni Yesu Prophet Ribi wangu ni Yesu Mtetezi wangu ni Yesu Mtetezi wangu ni Yesu Mtetezi wangu ni Yesu Mtetezi wangu ni Yesu Wamitani satibu tati Ariko muna David kasaba na barinzi mu gihugu cya Tanzania ni Yesu kandi hano hantu menga na Christophe Muhangira yarahari uni aniseti mutatu kimbiwe matana ndugu zako yo kuna wakati magonjwa yanaweza matana rafiki zako yo kuna wakati shida inaweza urumbizo bine ukimbiwe ugahungwa n'abagenzi bakaguhungasha kubera wakubititse ibaze ngo sibo mwisho wawe unyibisigura kuzacu pecho yo wararitse cyane urabura n'umuntu yo gufasha asende cyane yabarumisa kanoti bose barakwirukira ariko kakuvuye ko bose baguhunze ariko umuvugizi wacu arahari uwakuremye azokugwanirira twagiye mtetezi wako ni Yesu mtetezi wako ni Yesu mtetezi wako ni Yesu mtetezi wako ni Yesu atakumusha na moyo umve wako ni Yesu wako ni Yesu reka dusozera kino kiganiro cuno munsi turangize kuri kano karirimbo cange ino ndirimbo nziza yarimwe n'umuririmbyi w'umurundi
ariko kugeza kuri no saha akaba ari mu gihugu cya Australia. Muramwibuka ari imburi gikomangoma Yesu we bamwita Dennis Risoni, ariko no munsi bamwita Maguru. Yo irere shimiwa umve umuziki ndundi avuye mu gihugu cy'Uburundi yerekeza mu gihugu cya Kenya. Ahamaze imyaka atari myinshi cyane yerekeza mu gihugu cya Australia. Ari na hari no munsi n'igisa wite Dennis Risoni Maguru. Turamutse abantu bose mu gihugu cya Australia, Canada, Kenya, Amerika, ahandi ni Uganda, Ufaransa, wewe Nairobi, ni muri Kenya. Yes, sawa. Nuko murabyumva yuko turiko turasotera kino kiganiro, ariko kandi turamenyesha yuko akajoshe kaguma hano naho kagiye, turagumana kandi tuzogumana. Ibiryoshe tuguma tubaha tukeza abarinzi b'abarundi bariko barakora neza cyane, indirimbo nziza ziriko zirafasha imitima ya benshi. Siku zote uku baba muri tamba mu amwita Dennis Risoni Maguru. Ubu dusonzereye ko kino kiganiro twari twabategura no munsi. Perfect. Ikiganiro cyumvise gute? Nacyumvise neza cyane. Iyi show ubona yari imeze gute wewe? Yari imeze neza cyane, iraryoshe cyane. Ubona cyo tuzogaruke cyane, tuzozindukane niyo. Akajoshe naho kagiye, akajoshe kaguma hano. Bantu babire Perfect. Bigende gute none, tugende canke tugume hano? Tugume hano. Dukeshe. Batwandikira muri comment batubwire ko twigumira hano. Ariko nawo byo byabaryoheye bashaka ko tugumana. Babanza batambe ndaro. Tamba. Shakuru no muziki twogumana, reka tubashimire. Webwe mwese materamanye natwe. Ikiganiro kirangiriye hano, gisozera n'umuri byitwa Dennis Risoni Maguru mu gihugu cya Australia. N'umurundi yamukariye mu ntara y'Amakamba muri komine Nyanzarake. Turamutse abantu muri Australia mwese. Mu gusozera kino kiganiro Perfect gira akajambo by'abari ko baradukurikirana. Ndabifurije umunsi mwiza. Uko frema ako kantu bipfurije ko ari gato, nakandi kantu wo kwatura kuri datura aho bahereye bose, Imana ibe muri bo bose. Imana ibe muri mwebwe mwese. Nicyo jambo dusozereye ko rya Perfect avuga ati Imana ibane namwe muri hose. Nanje ndabipfuritse ijoro ryiza, umutaga amaze gitondo tushize bevana uriko uradukurikirana. Uri abantu no musire mu gitondo amasaha, abandi ku mugoroba, abandi bari ku meza, abandi bari muri dushe, abandi bagiye gufungura, abandi barikanguye, abandi baracateramye kuri WhatsApp. Reka tubasetere tubifuriza amahoro y'Imana kajyoshe naho kagiye mutsoka mugasanga no mutsoka mudukurikana iminsi yose. Ni Protector King we mwite Mr. Poro kuri mikoro ya mbere, kuri mikoro ya kabiri twari kumwe na Perfect dutira byose. Tutosure guhora mu kindi ganiro nkaho twatanguriye amasaha najyanye no munsi n'ujya nyene nta nibuzo bisanga ibyoshe nk'ibi. Twifurize ibihe byiza aho muhereye hose ku isi. Dusabira n'ubwisanga cyabo cy'umurego twa turi ku isi hose, tugendana namwe tukagumana namwe, ariko niturarana namwe eka umwe wese arirarana kararo kwiwe, ariko twebwe turangirije hano bigara twateguriye. Tutosure duhore kundi munsi nk'uyu mubana yamudukurikana muciye kuri Tarasiso Ministries TV. Turi mu gisagara cya Bujumbura
ariko karyoshe naho kagiye tugasanana ku isi yose. Bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.